Ti seryetay ita alawas a napaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Oh, apay akas na ti panagsanaay mo, Rachel? Ada ka di parikot mo? Parikot ko ni Jason. Jak amon no anya ti aramida. Ha? Apay? Adda manan sa bali ang babae na? Adtoy kita ang day tiladawan nga insen bibiyang kakanya. Nakita naman ni Jason ijay ili. Kadwa na day jay adayana. Ay, oo na yan day tanga ama ti anak mo. Talaga saan nan ama ikat ti kinababaero na. Dayta ti ugali ti may sa alalaki ang narigat nga ikatan. Mariribukan ka talaga. Jak amon ti panunutak. Napakawan ko lang arod idin. Ngam nagbabae man yan. Ulit-ulitan na. Ti kasayaatan nga ramidem. Panawa mo. Awan magunod mo iti lalaki akas kan kwa na. Ha? Napiyapay ti manginom. Tamabalin nga agbaliw. Ngam ti babaero. Saanan? Iso a panawa mo. Tapno awanan ti sakit ti ulom. Total. Saan kayo matanat kalaysa? Kan maysa. Amok akabaalam apadakkelan jay anak mo asikalaan. Ay na, friend, ayan. Di ka man naglidlid ay akasta. Apay, masayangan ka ay tikas kini Jason na babaero. Ay na, panawa mo ko naktumat. Pampanunutik lang amin ti anak mi, friend. No awan la ti anak mi ako, idi pa'y la ko maapinanawa. Ngam ipagpagapuklaan iti anak mi. Awen, maawatak ti kayat mo asawen. Ngam si ka mo ti nakakaasi iti kasding aramidan na. An-anuam ti may nga ama, no irresponsabli met. Sakit lang ti ulo ti ipapain na kada kayo iti anak mo. Iso apara kanyak, kasayaatan nga aramidem, panawa mo. Husto, dagiti gagayam mo, anak ko. Nanang. Siyak nga inam, mariribo ka nakmet para ken ka. May salaan ti maising-asing kong aramida. Huh? Ikam iti pagnakman day a Jason. Kinapod noon jak ko makaya ama isi na kayo. Kas makita, si kamot ti ad-adda ang nakakaasi iti ar-aramidan na. Nabambanog ako, nanang. Nabambanog ako na mga awat iti ugali na. Kanayon latan na siyak tagad adjust para kan kuana. Day tangarod ka. So nga oray siyak nga inam. Masaksaktan iti kasta makikita akasasadyo. Isa dungag ka kuma. Amok nga ay ayatampay laon day jay a Jason. Ang umuna kumapay nga ayatam kan ipatag mo tabagay isi. Ay namanang, di ka kadiagliliday akasta. Gusto lang na dyan nga inaramid mo. Api na paanaw mo ni Manong Jason, iti balayo. Wanaling ko. Gusto day dyan nga inaramid ko. Nagsakit para kanya. Ngam amok nga ininot kung tumatla ang aklang ti amin. Dahita dyan kanayon nga ibaga ni Nanang. Nga ayatan nga umuna ti bagi. Sakbay ti amin. Iti kasta, ha? Saan ka unay ang makarik na ipiliday no bilang laang? Wan na ron. Nga manyangay nga ron. Ay ayatak nga amin ni Jason. Napudno ti panagayat kan pamatag ko kan kwa na. Iso akas to'y matipan nakapasakit tirik na ika. Nga da sa bali ang babae itibiyag na. Di ka madanagan, Manang. Makamove on kan tumatlaan. Saan a deserve ni Manong Jason ti panagayat mo?
Di ka man naglidliday akasta, Rachel? Masuruna ka mangkit-kita ken ka iti kasta alangam. Di mo kunain analiday ka, gapu tawanan ti babaero nga ama ti anak mo. Jak mailibak, friend. Jak maliklikan ang panunutan ni Jason. Uray kasyay ang nagbabahi. Maaklon kulat na ang nagbitot. Anya? Ay na, matumpakan san? Anya? Saka mo ti aramidakan ka. Friend, ang mukti bagbagan. Anya nga mo ti bagbagam? Hoy, pangasim man ha. Di pati mo di alalaki. Kasta launay nga rudin asakit tinakam ti impay nakin ka. Maklon mo pa ilaeng. Ay na, saan na panagayat dayta, friend? Ang mga nukin na maagan dayta. Diyak mo na niya klase ti panagpampanunot ti addakan ka. Naaramid na lang nga rudin amin ken ka dagiti sana rumbang. Nga mapakawan mo latta. Ay no! Ay! Di mo kumamit pagbalinan ang nakakaasi ti bagim kapulaan ken ayat. Ay! Ne, apay na asan asimrot ni Rachel ita, friend. Hun nga rod, friend. Saan namat niya impakpakaam mo kanya kasaan gaya masumrak ita? Apay nga ta? Oh, may matunday di agayam ta. Saan man laan nag-text asaan gayam asumra. Sigurado ga dalaang manin ije balayda. Agkulkulong laang ije seledda. Di na nata maaklon ti kaawan di babaero nga ama ti anak na. Iso akas jay. Ay, kasta unay ti panagayat na iti day a lalaki. Ang Anya nga rod. Tinasayaat. Mapantaman ket di sarungkaran inton bigat. una, mapantay di balayda. Sarungkaran ta ti gayim ta. Pangaasim ka di anak ko. Mangan ka kumamot. Manun nga aldawa kasta ka. Nanang, Aging gat kaano akasta kalatan. Hindi pa tamunday jay a Jason. Panunutom kumamat day tabagim. Kanti anak yo. Panunutom ti pagsayaatan yo. nanang, Di mo kunaan. Ano bilang tagkid daw iti pamakawan kat aklo namanan. Ay nalabos daytan. Saanen a panagayat dayta anak ko. Di ka ko maagbalin a martir. nanang, Manipod nagdan na kayo. Anaadan kayo iti anak. Pasig asakit tinakam ti impapay naken ka. Nalabos met nga minti kinaanos mo anak ko. Imparupan na payken ka aluklukwan nakan. Ang mas daawak man. Gaputa maaklon mo lata. nanang, Ay, ang panunot ka anaimbag, anak ko. Kas na ibag akon. Una nga ayaten kan ipatag tabagin. Maikawak pa ikit din ang makakita ken ka, manang. ha? Apay anak ko ng date. Gaputa kalpasan ti makatawan. Manipot ti manaw ni Manong Jason. Nagsuti man ti sigod ang nagsak mo. Sika talaga agin ko. Ilamad manilaw. Ibagbagak lang ti budno, manang. Maragsak ka nakmat ang makakita ken ka. Ngamin, naragsak ka. Mabait lang. Anya ka diti kahit asawon day ta aragsak mo. Nakamove-on ka kadi? Wano? Adan sa bali, nga ay ayataw. Anya? Uy, sika talaga. Dama ko ngamin nga gusto kanukan ka ni Manong Marvin. Ha? Ay namanan. Amo konti may papaniti dayta. Awan magdakas na, nagdaton kan ka ni Manong Marvin. Nasingpat mat. Kan, agbagay kayo adwa.
Uy. Nagmayat ti pa nag-is-isan mo, kabayatan ti pa nag-cellphone mo, ha, pare? Kasta talaga. Nang runa, no babae ti kachat-chat. Ha? Asino ngay mat ti kachat mo? Asino kumapay ngay? Ni Rachel. Rachel? Asino a Rachel? De anak ka din ni bakit mo na? Wen, pare. Gusto at talaga kang kuwana. Idi pa ilaan. Ngam, italaang anadanak iti turad ang makisarita kan kuwana. Babaan iti messenger. Nasayat nga rod no kasta. Ket, agchat-chat matlakan ka? Ay katuan na. Siyak pa iti ko na, pare. Panagkunak nga rod. Ket, adanam-namakan kuwana. Aya. Iso nga rod a plano ka. Ngagpudno kan kuwana, pare. Ay ket, ide balayda ti pangibagam iti ayat mo. Saan adita messenger? Pasyaram ni Rachel, ket ipudnom ken kuana ti ayat mo. Dona, anak ko. Adda ka di madmadlaw mo iti kabsat mo. Anyat kaya jo asawa, Nanang. Madlaw ko ngamin akasla naragsak itan. Ay, Nanang, saan kayo na mas daaw no apay ang naragsak ni Manang? Ado ngamin ti sutor na. Ay, syempre, naragsak. Ah, sutor. Asino nga ti sutor na? Ni Manong Marvin, Nanang. Di kabsat ni Manang Ellen, ije ili. Anya. Iso asaan kayo na mas daaw? No apay ang naragsak ni Manang ko. Anya ti amuyo. Amanga no ni Marvin di talaga apara kan kuana. Apay, agdat-daton ka di kan ni Marvin, anak ko. Ha? Naibaga ngamin ni ading mo kanyak. Iso adamdamagan. Saan pa'y Nanang? Ay, anak ko. Awan mo't dakas na no ibagam ti pudno. Kan awan mo't dakas na no aggusto ka man kan kuana. Ni Nanang? Manumutan atawan tinapalabas, manipod pimanaw ni Jason. Gapo tadan sa bali a babae akadandan nana. Isungawan parikot, no makarik na kamat iti ayat iti sa bali a lalaki. Saan kayo mat anak kalaysa kan ni Jason? Kan sigon iti damag tayo. Nagkalaysadan iti asawa na ika. Nanang. Amangan ngamin no panunutam asa anak nga umanugot no bilang laeng. Ay, adaken ka daytan anak ko. Anggam na eh. Tika na yun nga ipalpalagip ko kada kayo nga agkapsat. No agayat kayo, unaan nyo ti bagiyo. Sakbay ti asino man dita. Uy, palaging nakangiti. Ha? Asino ngay mo ti mang papaisam ken ka, friend? Ay na, friend. Ang buy-buy aklaang iti reels. Iso ti katkatawaan. Di na man pagbalinan nga awan ti amona. Amok dagita na pa nag-is-isam. Siguro, inaklon mo ni Marvin ano. Ah? Uy no, nagasat ka. No bilang lang ko eh. Apay anak ko ng daytan. Uy na, gaputa nagtaar. Ado dagiti babae nga gusto kan kuana. Isu aswerte ka. Gaputa si kati na gustuhan na. Sika talaga. Tila ibagbaga. Ay, pud mo ti bagbagak Rachel. Isu ano bilang ta ipud mo na ti panagayat na ken ka. Akluno mo an. Tama nga no agdaton pa iti sa bali. Anya? Uy, naidumduma ti pormam ita pare Marvin. Ay kat siyempre pare. Talaga na idumduma.
Gaputan na idumduma mat atao, ti makagapo. Anyan. Papan na maayang amin. Mapan ka ka di ag-relax, ijay ili. Awisan nakmata. Saan, pare? Mapanak ije ayan da Rachel. Sarong karak man. Huy, talaga rin muwaran ti kinaturid mo, pare. Pare, kat ipudno kun atalaga, ti panagayat ko kankwana. Rachel, Jack amo, no kasanok na ibagakan ka. Ha? Ay ayatan ka unay, Rachel. Idi pa'y lang nakarik na iti panagayat kan ka. Isunalaan, tama ba inak ngagdaton kan ka? Nakitak ngamin, nga adudag iti babarong agdatdaton kan ka. Marvin. Sapay la ko matadinak paayan. Napudno ti panagayat ko kan ka. Agyaman nak no kasta. No bilang mantaklunan na. Ikarik, asaan kan tupulos apasakitan iti kaanuman. Ay ayatan kaunay. Saan lang asika? No dikat nang runa ti anak mo. Ibilang ko kaspud nung anak ko. Sungbatan nga ta ni Rachel ti panagayat ni Marvin. Papagayam, di uliwayan adenggan ti tuloy ti seryetay itaalawas ang napaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kasta unay aliday ti impaay ni Jason ken ni Rachel. Gapo iti dayta, nakuna dagiti gagayem ni Rachel, apanawan na laangan daytoy. Ngam kasta unay ti panagayat ni Rachel ken ni Jason. Ngam awan tinaramidan na. Manu atawon ti napalabas, sakbay an aklo ni Rachel ti amin. Iti sabali abangir, impudno maten ni Marvin, ti panagayat na ken ni Rachel. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryetay itaalawas a napaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Ay ayatan kaunay, Rachel. Hindi pa'y lang ang nakarik na at iti panagayat kan ka. Isunalaan, tama ba inak ngagdaton kan ka? Nakita ko namin. Kat adu dagiti babbarong agdatdaton kan ka. Marvin. Sapay la ko matadinak paayan. Pudno ti panagayat ko kan ka. Agyaman nak no kasta. No bilang mantaklunan na ka. Ikari ka. Asaan kan tupulos a pasakitan iti kaanuman. Ay ayatan ka unay. Saan lang asika. Nudikat nang runa ti anak mo. Ibilang ko kaspud nung anak ko. Marvin. Ay ayatan ka man. Ha? Kayat mo asawan? Datahan? Wan. Mariknak mo't ngamin ti kinapod no. Iso nga awan ti makagapo. Asaan ka nga ayatan? Oh, ay na. Agyaman ak unay, Rachel. Agyaman ak. Nay, nagsapa ka mo't nagluto, anak ko. Wala nang. Nasapak ang nagriing. Iso ang nasapak mo't nakaluto. Itaman pa'y ang masapsapa kang agririing, anak ko. Sigud mo't asaan ka akasta. Hinanang mo't.
Nasapa aklaang gaputa kayat ko asyak ti agluto iti balunan ni Mika iti pagadanan. Ay, kasta ka de. Ay, kunaklakit din no inspired to'y anak ko. Ay, ninanang talaga. Adda pa yun inspired nga muyo. Ay, katuan So nga, agpuno ka no agayan ayat kayon iti dayjay Marvin. Ha? Ay, wananan. Inaklon ko ni Marvin. Agayan ayat kami. Ay, kasta ka de. Ay na, maragsa ka para ka na kayo adwa. Isumot lagayam amadlaw ko at talaga nga inspirado ka, anak ko. Ay, maragsa ka na para kanimanang mo, anak ko. Wala, nanang. Oray siya, kat maragsakan ako para kan kuana. Ay, kamaudyanan na. Mamimpinsan mo't siguron ang malipatan na dayjay Jason. Wala, nanang. Sapay la ko matagtultuloy ti kinaragsak da adwa ka ni Marvin. Kad sapay la ko tadi inaar-aramid iti kapsat mo. Tikas iti inaramid ide ni Jason. Uy, sabali talaga tiis mo. Sika, babae. Wan nga rod, friend. At dan sakit di limlimod mo kada kaniya. Anya ko mga iti ilimod ko kada kayo. Amangan mo't no, gayan ayat kayon ka ni Marvin. Ngamdi mo la ipakpakam mo kada kani. Anya? Awan mo ti dakis na no, ibagam kada kami ti pudno. Saan kami mo't nagbalin alapad iti relasyon yun na bilang laeng. Maragsakan kami kitnian. Ala, ibagak man laangan. Wan, agayan ayat kami kini Marvin. Ay! Aklo na matlagayan. Pinabayag mo pa'y laeng. Ay na, congrats, friend. At dan love life mo, kalpasan ti mano atawan. I'm happy for you. Naimbang nga orasyon, nana. Ay, kastamot kan ka, barok. Saan ka di payasin mangpat ni Rachel? Awan pa'y garod. Adda siguro napanan na. Iso anarabyan. Kasta. Umunag ka barok. Urayim latan ti anak ko, no adda napatig nga ibaga. Sige nga rod, nana. Kat agyaman ak unay. Ha? Regalong daytoy para kada kami iti anak ko, Marvin? Wen, para kada kayo dayta. Ay na, agyaman ako na Awan ang yaman na. Kat sapay la ko mata magustuhan nyo. Magustuhan mi talaga. Kinapudno na. Italaang ang makaawat kami iti regalo akastoy. Kat manipod pa'y kan ka. Kasta? Saan lang aday tati kabaalak nga itad kada kayo? Adupay. Sapay la ko tamaragsakan kayong agina. Iti basit abanag nga ititad ko. Ay na, gapulaing taadtan ka ayan-ayat mo. Busy ka kanayunan. Di mo pa'y ma-replyan ang dagiti message ko kan ka. Ha? Iti rabi ipay lang message sa kan ka. Ngam di mo matbasaan. Nag-message ka gayam. Ay na, pasensya kan, friend. Ay na, pasensya kan talaga. Timot nga min message ni Marvin tikit kita. Ay, no di mo pa imbaga talaga asaan ko akita. Among friend, manipod agayan ayat kayon iti daydi a Marvin. Numanusan, maliplipata mo nga da kami agagayim mo. Ha? Aday ta ka manan. Aday ta ka man nakon. No agayat ka, talaga malipata mo amin nga da iti aglawlaw mo. Ay na, friend. Ay, Rachel, kas iti kanayon ko nga ibagakan ka. No agayat ka, saan mo nga itid amin a panagayat mo? Ngamin, iti anyaman nga oras, mabalin nga agbaliw ti may sa tao.
Nasaya at mata imbagam day takan kuan na, friend. Ay, wan. Imbaga ka talaga. Makamumatin no nasa etirik na iti imbaga. Idi pa lang nga pagpanunutak na ibaga day takan kuan na. Gaputa idi pa lang. Nadlaw kun akurang laang kat aramidan nan alubong na day ang Marvin. Madanaga na, amangan nga minumasair. Makamu no masair. Basta para kanya. Imbagak laing dayjay, tapagsayatan naman. Manipod agayan ayat dan iti dayjay a Marvin. Nalipatan ng tiaglawlaw na. Huwag nga rod. Nakafocus lang tan iti kayan ayat na. Numaminsan, saan pa yan ang makapangpangan? Ha? Anya ti kahit mo sa wan? Ay na, no adadida pag kinaawatan, apektado ti amin na. Saan pa yan amangan? Nadlaw ko daytan, idi pa'y laeng. Ay wan. Pudnutan ako ng friend. No agapad apektadon ti amin na. Oh, apay anak ulo ka, Marvin. Ha? Ay, kwa. Anda lang amin pampanunutak. Ibagam no anyaman na ita. Anda ko maisingasing ko kan ka. Ha? Agdanatan. Anya? Ay ayatan tamat titunggal maysa. Saan ka di? Iso pangasim. Umanugot ka kuman. Marvin. Di ka agdanag. Aramidag ti amin. Ad-adda pa yung agagatak. Tapno makaurno nga. Kat agkalay satan to. Ay. Awan mat parikot ka data adwa. Ay ayatan ka. Kat amok akasta ka mat kanya ka. Iso pangasim. Umanugot ka kuman. Ay, naklatak namin itiday ka ng bagam. Ngam lumabayin. Ikan na kumapay iti sumagmamano nga aldaw. Tapno makapagpanunutak anay bag para itiday nga abanan. O sige. Nuday tati ko naman. Agpanunot ka pa'y nga ron na imbag. Kat sapay la kuma, umanugot ka. Addaken ka dayta anak ko. Saan ka mo't mabalin a kontraan no anyaman ti desisyon mo? Nanang. Addakan iti husto nga edad. Iso nga ambom no anyak pagsayatam wano pagdaksam. Nanang. Ti maibagaklaken ka, panunutem anaimbagdag iti desisyon mo iti biyag. Kanbay sa kanayon kumot nga ibagaken ka. Uray agayat ka. Kitaem nga umunata baghim. Saan mo ko mga ipaay amin iti taong nga ay ayatem. Ipateg mo pa'y nga umuna tabagin. Anya? Agdandan na kayo ni Tidaya Marvin, friend? One friend. Ay na. Noon pa kamom siguro kada kami idi pa'y laeng. Mga saan kami ngay manugot. Wan nga rod, friend. Wano, inggagaram asaan nga impakaamo kada kami. Gaputaan mong alapdan mi ti desisyon mo. Saan mo't akas na? Unay kayo mo't. Oy, Rachel. Uri agdandan na kayo ni Tidaya Marvin. Pangasin kumaa. Tasaan mong aramidan ti kas iti inaramid mo idi kini Jason. Ha? Anyat kaya't mo sa one friend. Tiko na, saan mo kumay pa iti amin? Wano itad ti amin mo kankwana. Ang mga no isuman laangan ti pagtayikan ti lubong mo. Wan nga rod. Anya? Ang mukon ti ugalim no may papankin ayat. Kurang langan aramidam alubong mo ti tao nga ayatem. Nga uray awanan ti mabati para ken ka. Ha? Katpud no mati bagbagak asa na ya. Tapno amuam, ita panawan. Man-manon ti tao nga agtalina et ti kinasaya at iti panunot na. Kaduan ket nalakagbaliw iti anyaman nga oras. Ibagbagak da itoy. Gaputadyak kayat masaktan ka iti husto no bilang laeng. Sapay la kumatam awatam ti kayat ko asawen. Oh, grabe inanang. Ngam imay kayo pa'y laang nga ginadi ti balay.
Wan nga rod ading ko. Umay ko kumangamin ibati ni Ruskan ka. Sika kumapay lang ti makaamukan ko na. Umay kumatlaalain intun madamdaman. Ha? Apay, sa dino ti papanam. Mapanak biit ijay ili. Sukunak ni Marvin. Anya? Imawag namin itay. Kunak no adapay lang ijay trabaho na nag-overtime. Ngumsaan matgayam. Tada ijay inuman anabat parto. Anya? Ay, madanagan na ngamin ading ko. Ang mga nudi na kabailan ti agawid ngagmaymays na. Nang runakit na barta. Iso amapan ko laang sukunan. O sige, agan anlat ka. Idi na minsan nga aldaw, kastamanan. Napan naman ang sinukon ni Marvin ijay ile. Igaputa kasta unay kanu ti bartek na. Sa ita, kas jay manay. Wan nga rod nanang. Masyanak pa yan ka ni manang. Day talagas asikaso iti nabarto ter aramiden na. Ay, sigud ba't asan akas jay day amarben. Apay ngay itan akas jay matan. Jakman amo nanang. Mas dawak nga rod ka ni manang. Gaputan na anos latama pan mang suksukon ka ni manong Marvin iti inuman. Mas daaw ka pa'y laeng ayan. Amo matenday jay akapsat mo. Nalabas no iso ti agayat. Aramiden kan ipaay na amin. Makita na laan aragsak ti tao nga ay ayaten na. Awanan kay tibain Marvin. Nay, apa tinong banak, Rachel. Kanya yati problema. Salud-sudang pailaang no niya ti problema. Itay sumungsungad. Nakitak no kasano ti kinasweet yu iti babae ka table mo. Anya? Nagturot ka matan. Imbagam kanyak nga umay kasukunan. Gaputa kasta unay abartak mo. Ngam ita, makitak pa iti kasta nga aramidam. Anya ka matan. Rachel, gayam ko lang dayjay. Yeso ni Darlene, waitress dito bar. Nya ka lagi din na yan. Anya, pangasip, agawitan. Di mon orayan ajak malapdan ti pungtot ko. Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko dito. Anya? Anya ti aramiden ni Rachel. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti seryeta ita alawas anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inaklon ni Rachel ti panagayat ni Marvin. Kat naragsakan mati ina, ken kabsat na, kalpasan ti sumagmamano abulan. Insingasing ni Marvin, nga agdenadan ken ni Rachel. Kat imanugot mat daytoy. Saan ang nagbayag, kala at ang nagbaliw ti ugal ni Marvin. Aging ga nakita ni Rachel, ti panagbabae daytoy. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas ang napaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nagturad kamatan. Imbagam kanyak nga umay kasukunan. Gapot kasta unay abartat nga. Ngamita, makitak pa iti kasta nga aramidan. Anya kamatan. Rachel, gayam ko lang dayjay. Iso ni Darlene, waitress dito'y bar. Iya ka laging din na ya. Anya?
pangasim agawitan. Di mo ni urayan ajak malapdan ti pungtot ko. Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko ditoy. Anya? Awanan kay ti bain. Ibagam agayim mula ang daychay. Nagmayat ti panagin inarakop yu itay. Ha! Sa anak abulsak. Nakitak, Marvin. Nakitak! Unay ka matan. Mangibabain ka. Nagtigsa rin ang iwat mo. Makikita mat nga ado ti tao dito bar. Awan bibiyang ko! Uray mangagda! Sikat awanan bain! Ay, makapaawan ganas ti kastoy. Huh? Uray kasano ti bartak ko. Malagip ko pa'y lang ti naramid mo kanyak, Ijebar. Anya ka matan. Ipadlaw mo lang nga ang awan respeto may ti tao. Anya. Anya lang ti ibagadag iti makaamam mo kanyak. Kaadwan ti tao, kasjay kid din ti aramidam. Am-am mo dak ijay. Gaputa ijay ti kanayon mi apagiinuman kadag iti gagayam ko. Sigurado. Intun sumaron na amapanak ijay. Kansyawan dak to. Marvin. Ibagadan to, akas jay gayam ti girlfriend mo. Iskandalosa, kunada. Pasensya ka kuman. Nabigla akla ang idirabiin ka po itinakita. Saan nga umdas day tarason? Promise, saanin ang maulit pa'y dayjing inaramid ko. Siguradum laang. Maminsan pa yung aramidam day jay. Makaraman ka kanyak. Nagsakit ka talaga tinakam ko na anak. No apay ang naaramid na ti kasyahan niya. Ay, kita ang maanak ko. Ang mga kit di mat mipilpilit ang laang manen ti bagay nga aw-awatan ti kasjay nga aramidan niya. Nana. Ay, kita saan mo kumamot apagbalinan ti bagim anak kaasay gapulaeng kan kuana. Siyak nga ruden ti agpakpakumbabakan ko na, nanang. Ay, unay matkan. Iso tinakaaramid iti saan anasayaan. Ngam siyak pa'y tinagkidaw kan ko na iti pasensya. Tapno lang saan kaming agapa. Ay, unay daytan. Lukas tamat lang akanayon. Ay, awanan maruwam jay tao. Nanang ay ayatat ni Marvin. Iso ajak kayat nga adati saan mi apagkinaawatan. Iso ano kasapulan nga ibabak ti pride ko. Aramida. Basta agtali na itinasayang at alin naman mi. Anya? Unay kan pare. Naimbag man ta saan anak kaungat ni Rachel, gapo iti inaramid mo. Nakaungat, idi adda kami palang Jebar. Hanggang may dinausawan at mayatan. Anya? Isu pa nga rod tinagkid daw iti pambakawan kanya. Isu nga mo ka, akas taunay iti panagayat na kanya. Di na kayat, ama po kawakan kwa na. Ngam nalabas mat dayta pare. Amangan numauman tukan ka, no kastamlat ta na kanayon. Ti kasayatan nga aramidem, likli ka mon dayja adarlin. Nagsimpot ni Rachel. Ang kastakit din ter aramidem. Sige hakid di mat pare. Ugaling pugi. Anyakid din na ya. Ngam saan nasayat dayta pare. Agdandan na kayon kini Rachel. Respetom kumamit. Pasig anasayat ipakpakita kan iparparik na nakan ka. Ngam kastamot tante aramidem kan kwanan. Tinapatag pare. Naragsakak iti araramidag. Kan naragsakak iti biyag ko. Anya? Anya? Ay una yung ti kasta panagayat, friend. Si kapay tinagkid daw iti pamakawan kan kuana. Kat iso lang nga roden ti nakaramid iti saan anasayaat. One friend, imbabakon ti pride ko. Tapno lang saan kami nga agapang. Ay, ti ayat nga agpail so aya. Makapabagtit no maminsan. Ha? Ti ayat no maminsan. May sakripisyo ti ahamin.
Anong saan mo kumamit nga itulok nga umabot kayo iti kasta, friend? Anya tiga po na nga ibabam ti pride mo, nga uray sumati nagbidot. Saan ahusto day dyan nga naramid mo? Marwam lang day tao no kasta, friend. Panunutin na nga uray pa ulit-ulit ng aramidan day abanag. Okay lang ka, tanapakumbaba ka. Which is very, very, very wrong. You know, you're tolerating his bad attitudes. Maawatan mo siguro ti kaya't asawan day ta. One friend, maawatan ka. Kat maawatan mo gayam. Iso apang haasim. Nobidot na, korektaran tapno agnakam. Timay sa relasyon, saan nga aggrow ako nada, no kasta ti aramidem. Maawatan? Dayta talaga ti parikot ka ni Rachel, friend. Ay, hunir mo. Ay na, nuadaak lang ijay bar, idi nakita na ni Marvin, kanti babae akain inarakop na. Ay na, marunaw ti lubong da. Ha? Sika talaga? Kapan mat? No siya, saan nga umdas di tungpakin ungit laeng? Pagikaruwag ita. Amo mo di friend ta, nakaanos unay. Kita man, ni Marvin tinagbidot. Ngam isukit din ti dimawat iti pamakawan. Oh my God! Sakman amu iti day a babae. Kulaklakit din no saan nan nga aramidan kini Marvin tikas iti inaramid na kini Jason. Ngam isulat tamat. Napatpatikan ko na ti tao nga ay ayatin na. Ngam ti bagina. Wan nga ron. Iso nga iti udi na. Kasta unay apan nakapasakit tirik nana, no awan mutla ang pagmamaayan ti amin. Ang malang, saan talata mauma amang palagip ken kuanan? As self-love ti kang runaan. Unay matdaytan nga aramidem anak ko. Isu amar-marwaman ni Marvin ga pumatlaken ka. Nanang. Ambaw, iti kasta nga aramidem. Saanen amabutang jay tao nga garamid iti saan anasayaan. Wenno banag ang makadadaan iti relasyon nyo. Gapo iti panangkon konsinten iti ugali na. Nanang. Saan mo't adakas ti agpakumbaba? Wenno mangibaba iti pride. Ngam saan kumamat nga uray kasta abana? Uray agdadaat aluklukwin na ka, ibabamlat ati pride mo. Tapno lang saan kayo nga agapa? Saan ahusto na nga inaramid mo? Pasensya kayo, nanang. Awan dakas nga noong tam ni Marvin. Uray saan kayo pa'y anak kalaysa? Saan nga umdas day ta arason? Tapno agaramid iti saan anasayaan. Sika tinakakaasi iti uday. Nukas talatan akanayon. Itay ka kadi pa si mangkwat mo. Juan, apay ka di. Kasta kadi. Itay ka pa yung matgayam asim mangkwat. Ngam di ka man na nagluto iti pangrabyan tayo. Amumot amabambanugak iti trabaho ka. Ti kayat mo, siyak pailaang ti agluto iti kantayo. Unay kan? Ibagbagak laon. Saan ka ko mga agumitan? Saan ako magnabunuan? Nabambanug na tao. Ngam kastapay lang ti bagbagam. Ang alawos nun. Pasensya kan mo maliti pa ng ibagat. Agi na nakalatan. Tas siya akong tagluto. Ayaban kan doon makaluto ako. Nasaya at mat. Ang gayam. Ti kayat ko asidaan. Katay adda sabaw na. Ah? Awan mo't ti mailuto ang mabaling asabawan. No awan. Anya pa'y laang ti araramidem ngay. Ingka gumatang Ngam rabi iuna yun. Anya matan. Malaws doon. Sige nga Ruth, mapaan ako. Mabit lang. Oh, apay akasta ti lang ang friend.
kasla nagunag ti pampanunutan. Ha? Parikot mo man ni Marvin. One friend. Jak amo no apay kas game nang ipakpakita na kanya. Ha? Saan mo tasigo da kas iti ugaan niya? Ay na, saan ka na mas dao, friend? Amo matan iti may sa relasyon. Naragsak laang iti damo. Ngam no agbayag, di tan arumwar, ti saan arumbang arumwar. Ay, sa bagay matkit niya. Ngam amon, adamot laday taklan ka, friend. Tugngaram kumamot nga ni Marvin, no amom asaan anasaya at aramidon na. Isumot kat anaturad nga agaramid iti saan anasayaan, gaputan na imulan iti panunot na, nga uray anyat aramidan na, kat mapakawan mo latta. Eh, kuwang amin, friend. Ay, jakman amoy, diba? Ay, ayatat namin unay ni Marvin. Iso siguro akas to niya. Saan a healthy ti may sa relasyon, no kasta ka na yun, friend. Tandaan ang dayta. Kasangsangpad mo lang ang nagapo iti trabaho. Nagpulis ka lang. Rumor ka man eh. Papanang. Adda na patag-apapanan mi kadag iti gagayim ko. Anya? Mapan kami jelaon yun. Kan may sa kaduak da Jordan. Kasangay ngamin ti may sa akatrabahuan. Isong agdajaming kami mata. Total, awan matrabaho indon bigat. Kas na, ang mga numabalin na nga itugot. Ha? Kwa saanan. Pasig alalaki ti kakaduak. Narigan mo ano mapangka. Sika lang ti babae. Aglaba ka laangan iti muring tayo. Kan agdalos ka dito unod ti balay. O sige, agan-anad ka nga ron ijay papanay nyo Oh, bigbigat pa ilaangam imay ka, friend. Si kapay kitin tinang riing kanya. Ay na, sa anak ko man nga umay. Ngam iti nagriingak, ay na, naklaat ako man iti nakita kiti Facebook. Ha? Amo kasaan mo pa nakita? Gaputa kariring mulakit nga rod. Iso asya, kuan, ti mangipakita kin ka. Anya data aya. Mabitlaing nga, Facebook. Adayta. Kita ti post anakatag kin Marvin mo. Ha? Ti ko nanakan ka. Pasig alalaki ti kadwa na anapan iti la union. Ulbod alalaki. Siguro, saan mo tin ama ko na a friend na laing dayta a babae akadwa na dita picture. No saan ako nagbidnot? Iso da itajay babae akadwa na idi nga umin-inom ijay ba? Ha? Juan, iso da ita. Malagip ko ti rupa na. Oh, kita man dagiti pictures da. Nag-sweet da, oh. Saan akasta ti friend laeng? Maaglaang ti mangibaga iti dayta. Ti awanan ba in alalaki? Awane, saan mo na makita iti Facebook? Gaputa indilitin day di ang babae. Ay, malas dalaeng ta na screenshot ko. Agsagana day jay kanyak inton makawin. Ulbud at talaga. Uy na, sapay lako mga rod ta ikam iti pagnakman na. Saan ket asika man inti agkid daw iti pamakawan ken kuana. Oh, naggapuan pare. Naggapuak man ni jelaon yun pare. Nagjajaming kami kadag iti katrabahuak. Kasta ka di. Imbagam samat kini Rachel akadwanak. Isu nga imay itay bigat dito'y balay. Sinaludsod na wag kadwata. Ha? Ay na pare. Kasta unay ti pungtot na sika. Nakita na ka no di impost ni Darlene iti Facebook ang nakatagkan ka. Anya? Adda impost ni Darlene? Ay sos. Napalalwam sakit di tinaginom iti rabi. Tadi mo pa'y amo nag-post ni Darlene. Kat intag na pa'y ka. Sakit nakapublic. Adu ati nakakita.
Anya? Ala, agawit kan pare. Ingkakid daw iti pamakawan kini Rachel. Anya ti aramiden ni Marvin. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te serye tayo itaalawas anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti mat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti panangsuko ni Rachel ken ni Marvin, iti may saabar. Nakita na daytoy nga adda kadwana asabali a babae. Nakapungtot nga rod ni Rachel, gapo iti daytaan nakita na. Ngam isumatlaan tinagkid daw iti pamakawan. Gapo ta ti kayat na, kat nasaya at latta, tilim nanganda ken ni Marvin. Iti may sangal daw, nagpasyar da Marvin, akadwana dagiti gagayem na. Iti kaadada iti lugar ang nagpasyaran da, nagpost ni Darlene, iti picture da. Kat dita, nakita, ti gayem ni Rachel. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Naggapuan pare. Naggapuak man jela unyon pare. Nagjajamming kami kadagiti katrabahwak. Ha? Kasta ya. Imbagam sa ka ni Rachel nga agkadwata. So ngayon may itay bigat iti balay. Sinaludsod na no agkadwata. Ha? Eh na pare. Kasta na iti pungtot na. Nakita na kano dyan post ni Darlene iti Facebook. Nakatagkan ka. Ha? Ada impos ni Darlene? Jesus! Napalaluam sa kati minom idirabi. Tadi mo pa'y amo ang nagpost na. Intag na pa'y kan ka. Sakit nakapablay. Aduti nakakita. Anya? Ala, agawit kan. Ingkag pasensya ka ni Rachel. Nasaya at tanagawit kan, Marvin. Rachel. Agpudno ka man kanya. Anya ka din da ito nga aramidam kanya. Nga. Anya ka din day tangay bagbagam. Sa anak nga agsao iti kastoy. Noowan nakita. Adtoy, kitaom da ito. Screenshots dagiti picture nga impos jay babae. Akadwam idi namin sang nga adto iti para. Iso da ito'y jay babae akadwam iti para. Saan ka niya? Ako nang kanyak agayem mo lang. Anya? Sa anak ama ang murari. Tapno sa anak ama ka. Apay, makuna ka di agayem ti kastoy kaswit iti pictures. Sumungbat ka! Kwa? Oh, apay akasta ti reaksyon mo. Sumungbat ka! Jack, mo talaga kan ka, friend. Uray siya kagayam mo. Saan ka amaawatan no apay ng agan-anos kalatta iti den na dayjay a Marvin? Friend. Saan lang asyak ti mangibagbagaken ka? Apanawa mo dayjay a lalaki. Ha? Friend. Awan tinaranyag a masakbayam ken kuana. Friend. Ammo, ti tao a babaero. Awan manamnamam itikas ken kuana. Naimbag pa ti mamartag tamabalin ngagbalbaliw. Ngem ti babaero ay na awan lat amukon. Saan kayo pa'y mata nagkalay sa? Tapno ikulong mo ti bagin iti tuo gapu iti aramidan na. Ikam ti bagim iti waya-waya.
Saan kang agbalin amaag, gapulaeng kan ayat? Makauman ti kasta nga aramid mo, Marvin. Anya ay ti problemam kanya. Apay akastamatan ti ibagbagam. Anya, saludsudem pa'y talaga no anya ti problema kan ka. Anya kumapay, no saan aday taki na babaerom. Anya? Nasaysayat lang na pumanaw ka diti balay. Mapankay ti ayan day Darlene. Total, isumat ti ayan ti panawon mo. Ad-ado ti panawon nga ipapay mo kan kwa nang iti siya. Sana ya? Nagadumatan nga imbagam. Nga mala, no day tati kunam. Di pumanawa. Anya kuma? Anya? No ti pampanunutam, kat mabuteng ak apumanaw, nagdidot ka. Nagadua babae dita. Ado ti babae nga gusto kanya. Isu adinak pagsasawan iti kasta. Maawatam! Anya? Pinanawanin da dya ang Marvin ni Manang Rachel? Nanang? Wen, anak ko. Isumat kinakunan ni Manang mo Rachel kanya. Nasayaat kit din kasta Gusto lang nga pimanaw. Saan mo't anapod no ti panagayat na kan ni Manang Rachel? Sakit lang ti ulo ti impaay na iti kabsat ko. Kastamot lang di pampanunutan. Kasla masaksaktan lata ni Manang mo. Gapo iti panangpanaw ni Marvin Kankuana. Talaga masaktan, Nanang. Gapo ta ay ayatin na unay di tao. Asaan mo tanapod no Kankuana? Day taaba nagtipak kapuyang ni Manang mo. No may papan iti sabali abanag, nalaing ba Jacobsat mo? Ang no maipapanan kan ni Aya, ay awanan. Ay, wingarod, Nana. Nakunak day ta, gaputa pa nagkitak kan kuana, kat malipatan na mutan tibagina, gapula ang iti lalaki nga ay ayatan na. Kunak man no okay kan, iti panang panaw ni Marvin kan ka. Apay nga rod akas tatilangan. Siguro, isulat tati pampanunutam anya. Diyak mailibak, friend. Ni Marvin lang tapi pampanunutam. Uray pinanawan na. Saan nata nagbaliw ti panagayat ko kan kwa. Anya? Naamiris ko. Ajak gayang kabailan numapukaw ko ni Marvin, itibiyag ko. Ipatay ko lakit ni. Ay na, friend. Panag ko na, saanin nga ayat day tamarikrik ng parakan kuana. No dikat, hinamaag. Unay kamatan, friend. Unay matdate na pa nagsasaong kanya ko. Imbes nga i-comfort na. Ngam saan mo, takas nakit din tibagbagan. Ay, i-comfort ka, friend. Ngam natangkan namin ti ulom. Ay, jak amo na anyat impakan kang kaday dya lalaki. Tauray saksaktan na ka. Ibagampay lang nga ay ayatom. Ay, maag ka talaga. Una yan ti kaanakak. Nalabos talaga no iso ti agayat. Naku namon, adin ko. Kasjay no agayat ti anak ko. Napudno. Saan alinuloko. Ay, wen nga raod. Iso akas taunay ti pan nakapasakit na. Gapo, takas jay ti aramidan dagiti lalaki nga inayat na. Wan nga rod, ay oray siya. Masyanak mo't unay iti kaanak. Nga mabusurak mo't iti day siya ang Marvin. Di naman lapinan no ti pakasakitan tirik na ni Rachel. Awan
Gaputan da nga ron sa bali a babae na malaksib iti anak ko. Ay, oo na yan. Iso ahos tulaang taping manaw. Ay, nasakit pa ilang tinakam ti anak ko aging gaita. Amok amaaklon nanto matlaang kalpasan ti sumagmamano abulan. Oh, ape akas tati lang nga manang Rachel. Kasla naunag ti pampanunutam. Pampanunutam pa ilang day a Marvin? Ay, manang, ag-move on kan. Pangaasim talipatam day a lalaki. Di mo kunaan nga aging gaita, kat ay ayatang pailaang. Dayta tipod no ating. Oray kas jeti naramit ka na. Saan lataan nagbaliw, ti panagayat kan pamatag ko kan ko. Oo na yun. Diyak abuno nga pala kas to, pero para kan ko na. Oray anyat aramita. Diyak kabailan alipatan, akas iti ibagbagayo nga aramita. Oo na yun day ta panagayat. Iso ahos to, ti ko na nagitidad doma. At isobra panagayat, saan anasayaan? Namin nagbalin ka mo tan amaag. Gapo lang iti day a Marvin. Panunutam ko mama ti bagim Bagim ti rumbang nga ipatag mo. Self-love ako nada. Don. Amo manang Rachel. No ti bagim ti ipatag mo, rumagsak ka. Kan lumag-an ti riknam. Laglagi pem anaragragsak ti biyag. No unaan ti bagi iti amin abana. Hello? Asino daytoy? Hello, Rachel. Siya daytoy, ni Marvin. Marvin, kumusta ka? Nasayat lang tamag. Sige, kumusta ka man tayo? Okay lang. Sarong-sudag ko ma. Lumabali na sa rong karak kay talawas. Okay lang ka. Nung ibaga man saan, awan marami daw. Oh my kalata, Marvin. Welcome na welcome kalata dito balay. Ay, ang yaman ako, Nay. Ang yaman ako talaga. Awan ang yaman na. Basta sika. Sino dyan ang nagkumainmawagan ka, Rachel? Ay, iko. Ni Marvin day jay, friend. Anya? Apay ngay mawagan ka? Sinaludsod na lang. Numabalin ka nung nga umay sumaron ka. Kat, anya ngay tiinsongbat mo. Wan ko na saan mat ama iparit na bilang lang. Ay, Jack ammo talaga kan ka, Rachel. Jack ammo no anya pampanunutan. Friend. Ay, pangaasim man. Tadi ka agbalin ama aggapulang iti dayja a Marvin. Lipato mo dayja a lalaki. Ikam kumamot iti patag tabagim. Saan mo nga ipaay amin iti tao? Asaan mo't anapudnukan ka? Iti kaano man, saan ka nga agbalin anaragsak no kastalaang nga unaan kan ipang pangrunam ti sabali a tao. Ay, tandaan dito nga ibaga. Unaam nga ayatem ti bagim. Naawatam? Anya ti kunam anak ko. Umay ni Marvin ita alawas. Wala nang. Iso nga mintin ako na kanya, edi na minsan nga imamang. Anya, ay anak ko, agpampanunot ka kade. No. Panagkunak, maliplipata mo day a tao. Ngam no apay nga imanugot ka pailaang iti kayat na. Nanang, awan matdakis nga no umay sumarungkar. Awan matdakis nga ramidin manubilang. Anya. Uray kaskasano,
Adamot nagkaduan ni kini Marvin, nanang. Iso asaan kay kumaakastakan ko, nanang. Anya nga rod ti kayat mo, anak ko. Paboran milata nga uray saksaktan na ka. Kasta ka de. Nanang. Ay, makaammo ka man langan iti biyag mo. Di ka dumngag iti amin nga ibagbagak. Agdadata lang arudan adi na kaay-ayaten. Ang ipilpilit mulata nga ay-ayaten na ka. Ay nakaanakan, saan ko mangagsakit tinakam mo iti inam? Awan ti rumbong apagsakitan tinakam mo iti imbaganakan ka. Auntie. Panangisakit na dayjay kan ka. Iso akas dati na isawang na. Kan maisa, husto mo ti inam. Ha? Ay, uray siyak nga antim. Makitak mo't asaan ang napod no dahi a Marvin kan ka. No ti may sa alalaki kat napod no ti panagayat na kan ka. Saan na amaarami dagiti banag nga amon na apakasakitam? Auntie. Kaanakan, agpanunot ka kumaan na impag. Apay, kayat mo kadilat tati masaksaktan? Auntie. Agpanunot ka anaimbag kaanakan. Agyaman ako na Rachel. Gaputawil kamak dito'y balayo. Awan ang yaman na kunakmanan. Rachel, pakawanan na kumaa kadag itinagbasulakan ka. Naamiris ko. Nga amin nga naramid ko. Kat sana husto. Ha? Nagbidutak itinagbalin na desisyon ko. Ti panangpana ko kan ka. Kat aklo na ka nagbasulak. Pinanunot ko ngamin. Asaan tamot ang nagkalaysa. Iso na aramid ko tigas jay. Ngam nakaamiris akon. Rachel, jak amo no mapakawan nakpay. Ngam ikare ka. No ibagam ang napakawan nakon. Kat mayat ka iti singasing kung agsinublihan ta. Ipanaknag ka kun kati na pudno panagbalbaliw ko. Promise, Rachel. Anya nga ta ti isungbat ni Rachel. Papagayam, di uliwayan edenggen tituloy ti seryetay o itaalawas anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kinasarita ni Rachel ni Marvin. Maipapan iti pictures ana i-post iti Facebook. Ngam naglibak ni Marvin. Kanayon ma ti panangpalpalagip ni Lisa iti gayem na. Apanawan na laengan ni Marvin. Ngam kastaunay ti panagayat ni Rachel ken ni Marvin. Napunwan ni Rachel gapu iti panagbababae ni Marvin. Isuan na isawang na apumanaw laengan daytoy. Dagos mo't apimanaw ti lalaki para iti sabali a babae. Kastaunay ti liday ni Rachel. Ngam kalpasan ti sumagmamano a bulan, agsubsubli ni Marvin. Gaputan nakaamiris. Asaan anasaya ti nagbalin a desisyon na. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay o itaalawas a napaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Rachel, pakawanan na kuma kadag itinagpasulakan ka. Naamiris ko.
Nga amin nga inararamid ko. Kat saan na husto. Nagbidutak iti nagbalin a desisyon ko iti kalabas. Ti panang panaw ko kan ka. Aklo na ka nagbasulak. Pinanunot ko ngamin. Asaan ta nagkalaysa. Isuan aramid ko ti kasjay. Ngam nakaamiris akon. Diyak amo no mapakawan nakpahay. Ngam ikari ka. No ibagam napakawan nakon. Kat mayat ka iti singasing kong agsinublian ta. Ipanagnak ko kun ka. Tinapod mo pa nagbalbaliw ko. Promise. Sipod pa'y. Napakawan kan. Ay ayatan ka, Marvin. Amom dayta. Amumot no kasano ti panang ipatag ko kan ka. Ngam pasensya ka kuman. Anyat kaya't mo asawan. Pasensya kan. Ngam saan akon nga umanugot iti kayat mo. Ay ayatan ka. Ngam di akon kayat ti makisinublan pa'y kan ka. Ay ayatan ka unay. Ngam saanan akas iti sigod ti panagtalak ko kan kay ka. Rachel. Inayat kan impatag kay tinapod no. Ngam naglablabas ka. Naamiris ko asaan asika ti lalaki amay kari iti panagayat ko. Oh, apay kasta ti lang ang mga imay dito'y balay. Nakaskas daaw. Itaman lang nga imay ka manan dito'y. Naggapuak di ayan da Rachel. Ha? Awanan. Urayan niya pa iti aramidak. Panagkunak. Awanan tinamnama. Anya? Naamiris ko. Amin abidlot ko. Ngam ni Rachel. Panagkunak. Di na kon mapakawan. Amom ngamin. Amin na panagayat. Anos kan asi ti may sa babae. At da pagpatinggaan na. Saan nga agnanayon dayta? Panunutom mo't ngamin. Amin ang nagbasbasulam idi da kayo pay. Ni Rachel lata ti agpakpakumbaba kada kayo adwa. Ngam nagpatinggamot ten adayta. Gapumot laeng iti aramid mo. Ang amala. No lakit din napod no ti panagbalbali mo. Di ipakitam kan ipariknam kan kuana. Bareng maayayong pay. Oh, apay akas tatilangam, Rachel. Nagunag ti pampanunutam Ay, pampanunutak ngamin ni Marvin, friend. Panagkunak, lukluk ko klaang tibagik. Anyat kayat mo asawan. Pagbabawiyam, tinalpas, ibagam kan kuana? Kaslakastan Kinapod nun Aging gaita. Ay ayatek pailaang ni Marvin. Saan nagbaliw ti panagayat ko kan kuana? Naibagak lang ay dyan. na, Rachel. Husto laang dayjay nga inaramid mo. Di mo kunaan nga ibabawin. Lisa. No addaman na batbati a panagayat mo kan kuana, ipaay mulatan itibagim. Lipat mon dayjay lalaki. Awan tinasayat nga impay na kan ka idida kayo pay laeng. Siguro, pinanawan dya babae anang isukatan na kan ka. Iso nga imay manan, tapno padasen na ka. Numaag ka pay laeng para kan kuana. Ay, pasensya kan iti panagsasaok ha. Dayta tipod no. Ay, ayatem kit di ti bagim. Ipateg mo. Dayta ti kang runaan. Ay namanang, gusto ka din dayta pa nagpampanunot mo. Ay, kas ka lang mariribukan iti kasta alangam.
Amok ani Marvin ti makagapo no apay akasta ka. Husto ko man. Nalpas nga roden ang naibagam ken kwa na. Asan nga iso ti lalaki ang maikari iti panagayat mo. Oh, di mo ko naan nga ibabawim. Day tangarot ti parikot ko ating ko. Kas laluklukok laeng ti bagit. Naibagak day takan kwa na. Ngam kinapudno na. Ay ayatek pay laeng nga aging gaita. Pangasim, lipata mon, manang. Inaramid na amin asaan arombang aramiden na kan ka? Idida kayo pay laang? Ay, iso adyak pa dyan. Asaan nanto manin nga ulitan no bilang laang? Ading ko. Ag-move on ka nga minon. Adan to lata maam-am mom asaan akas kan kwa na iti ugali na. Basta una nga ayatan kan ipatag tibagim. May gayam ni Marvin dito, idinaminsan nga aldaw manang. Ay katuwan, imay nagpakpakaasi iti kaanakam nga agsinublanda ka no. Anya, akat, imanugot ni Rachel? Ay saanan Ay nasaya ato kasta. Kung naklakit din yung nakisinubyan manen iti awanan bain a lalaki. Ay naimbag nga rod. Tanakapanuunutan di anak ko. Uwan nga rod. Amok akas tao na iti panagayat na iti day di alalaki. Gam naimbag lakid din Saan anak isinubyanon? Ay kahit nakaamiris siguro Nasaya at no kasta. Nakasingsing po ti ka anak ka. Tapno agayat iti babaero akas ken kwa na. Oh, di na idumduma ti kinaragsak mo, no awan ti pampanunutom asakit ti ulo. Saan aya, friend? Maragsakan ang makakita kan ka akasta ti langam. Naragsak ka. Si kakit di man, tilamadmadlaw mo. Sigod mat anaragsakan. Uy, saan anya? Saan asigod akasta ti langam? Wino, addan sa bali nga inspirasyon mo. Ay, ang amangan kit di mat, no ilimlimad mo manan, anakisinublan ka iti dayjay a babaero. Ha? Ay, saan, friend? Yak kayaten asublan ni Marvin. Kinapudno na, ininot kumatan ang maaklon ti amin. Asaan ada kami ti para iti tunggal maysa? Nasayaat may tanapanunot mo dayta. Husto ka iti kanayon mo nga ibaga kanyak, Lisa. Self-love ti kang runaan. Katuan, saan mo amarik na tinapudno a kinaragsak noon una akanayon ti panagayat mo iti sabali a tao. Tandaanam dayta, Rachel. Nay, nakapulos kamot anak ko. Rumwar kayo ka day, iti apo? Wala nang. Domingo ita, saan ka di? Mapan kami makimisa. Ay na, ay maragsa kanakman am akang iti na ita. Idi nga men, gapo iti sobra apanangas asikasom kan ni Marvin. Nalipata mo dagiti bambanag. Ninanang mat, busy aklaang idi, iso ajak pa yan masangot ti mapan makimisa. Alang nga rod, ingkayon iti apo kog. Agan-anad kayo. Agyaman hak nanang. Maragsa kanak para iti kabsat mo, anak ko. Ha? Kas kumaita, napanunot nan ti mapan makimisa. Huwag nga rod nanang. Saan mo't asigod akas dyan ni manang Rachel? Ay, sapay lako ma. Taag na nayo ng tikas jay nga aramidan na. Huwag nga rod nanang. Uray siya, madlaw ko mo ti panagayat na iti bagi na ita. Saan akas iti sikod, amalipatan na ti amin. Para laang iti lalaking ay ayaten na. Husto ka, anak ko.
Ket sapay lakuma, tanalipatan nanday jay amarvain. Uwan nga rod nanang. Isu ti makagapo, no ape ang nalipatan ni Manang Rachel nga ayatan ti bukod na abagi. Gapo ta impaay na amin kankwana. Ngam sinayang laang dayjay alalaki. Nasayaat man, tanapanunot mo nga ipasyar day ta anak mo, friend. Wen friend, nabayag mo ten asaan kami ang nagbanding nga agina. Wen gaputa amin ngamin nga oras mo kan atensyon mo kat adda idi kan ni Marvin. Ha? Iso ahos tulaang anagwin naswas kayon. Tapno maipamaysam ti oras mo iti anak mo. Kan di tabagim. Wen nga rod friend, nariknak itan ang naidumdum magayam ti ragsak amarikna. Nuunaan nga ayaten ti bagi, sakbay ti sabali at tao. Now you know. Ay, isong addan to man sumarunong nga ayatam. Saan mo ko mga ipaay amin a panagayat mo kan pamatag mo iti dayta a lalaki. Ay na friend, panagkunak, saanan adumteng pay dayta. Inaklon kon iti bagik, nga awan gasat ko no may papan kan ayat. Di mo maibaga dayta. Ti kunamkit di. Nakarana ka laang kadagiti lalaki nga awan arapaap da iti biyag. Ken lalaki asaan da ama kontento iti kaayan-ayat da wenno partners da. Ha? Ay, friend, adamot ni Rico. Idi pa'y laang nga agayat ken ka. Iso na laang, tan ni Marvin ti pinilim. Agpada da agwapo. Ang babaero mat dayjay a Marvin. Naibangal daw yun, nana. Ha? Ay isi kamot gayam, Rico. Wala na. Imaya, tasarong kara ko man ni Rachel. Ha? No, okay lang ka na kayo. Ay awan parikot kanyak, barok. Iso na laeng, taawan pa'y di anak ko. Ha? Ay saan pa'y asimbangput ni Rachel? Nag-overtime siguro, iso nga awan pa'y. Okay lang, nana. Urayak latan, aginggat makasangpat. Hello, Donna. Hello, Manang. Rabiin ngam apay nga awan ka pa'y laang. Di ka pa'y lagawin? Ay na, pasensya kan ading ko. Adda ngamin napatag apag nami kinili sa agayom ko. Apay ka di, itaman pa yung imawag ka. Agawid kan, Manang. Ada sa nga ilim nga agur-uray kan ka dito'y balay. Nakababain. Itay pa'y nga urayan na ka. Anya? Bisita? Asino? Asino kumapay? Nasaan ating gwapo asuter mo, ni Rico? Anya? Itay pa'y nga da dito'y balay. Ay, nakababain kan kwa na. Ang mga numatuukan ang mga uray kan ka. Ay na, ibagam kan kwa na. Baliwan ng tulaangan ti sumarungkar. Jak masangu. Busy Bye. Pasensya kan Manong Rico ha. Nga madamdamapay ka no asumangpot ni Manang ko. Busy ka no. Kat na ko na, abaliwam to ti sumarungkar. Kasta? Sige nga rodadin ko. Agawid ak nga rodan. Pasensya kan talaga, Manong. Ayos lang nga din ko. Awan pa kadanagam. Uray klata ko aging ga asumangpat. Ang mga nurabiin to unay. Pakibagam tong arad ko na ngay mayak, Kan, pakibagam matan. Ako musta? Wan, Manong. Idanon ko day takan ko na. Sana all, ada agur-uray. Sika talaga. Tilamanan ibagbagam.
siguro, no ni Rico ti inaklon mo idi, nasayaat ko mati pa nagbiag mo ita. Anya? Si Kantumat ngamin, dayjay a Marvin ti pinilim, ang babaero mo't gayam. Uray lag susukot dagiti babay iti biag na. Ay, saan pa ang makontento iti partner na? Kanayon nga da reserba na. Ay, awanan bain na talaga. Ay na, nagadumanin nga ibagbagam, friend. Pudno mo ti ibagbagak Alawanan. Iso apang nga asim. Di mon pabayagan ti panagdaton ni Rico ken ka. Amok nga ison ti dawan mo. Hay, iti kanayon ko nga ibagakan ka sa anak pa'y aredy para iti day taabanag. Kan may sa, awan pa'y planok ang maadaan iti boyfriend. Naragsakak iti biyag ko akastoy laang. Ti anak ko, kan ti bagik ti pampanunutak. Kan priority. Sa bagay, talagang nga at the point mo. Ngam, saan kumamat nga agnanayon akasta Amok matkat ang naka-move on kan ni Marvin. Ngam awan dakas na, no ikam tibagim iti sabali pa'y agundaway nga agayat. Basta ti kanayon alaglagi pam, una tibagim nga ayatan kan ipatahag. Sungbatan nga ta ni Rachel, ti ayat ni Rico. Papagayam, di uliwayan adinggen, ti paggibusan, te seryetay wita alawas, anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay wita alawas, anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Si Kantumat ngamin. Ay, isukit din ti pinilim. Babairo mat nga roday di a Marvin. Uray la agsusukot, dagiti babae na. Saan pa'y laang makontento iti partner na? Adda kanayon ti reserba na. Ay, awanan bain at talaga dayjay ang Marvin? Ay na, nagadumanin nga imbagam. Ay, pudno mo ti bagbagak Alawanan. Iso apang nga asim di mon pabayagan pa iti panagdaton ni Rico ken ka. Amok, ison ti dawan mo. Ay, kas iti kanayon ko nga ibagakan ka, friend, sa anak pa'y aredy para iti day tabanag. Kan may sa, awan pa'y planok ang maki-boyfriend. Naragsakak iti biyag ko ang kastoy laang. Ti anak ko, kan ti bagik laang ti pampanunutak. Kan priority. Sa bagay, at the point mo, friend. Ang saan kumamat akas tang agnanayon Amok matkat, naka-move on kan ni Marvin. Ngam awan dakas na, no ipaayam tibagim iti sabali agundaway nga agayat. Basta, unaam tibagim. Husto ka, friend. Naidumduma at talaga ti ragsak no unaan nga ayaten ti bagi. Sakbay ti uray asino dita. Katwan mat. Ngamin, no ipaay mo amin a panagayat kan pamatag iti tao nga ay ayatam, sika ti ad-adda a masakitan, no bilang taagsina, wano agwin naswas kayo.
Un nga rod, kasta tinariknak idi imparik na ni Marvin asaan akon nga importante kan kuana. Ngam at least, nakaibati mat iti adal iti biyag ko. Ay, nasaya at si mangpet kan, anak ko. Pasensya kayo, nanang. Narabyanak. At ang amin na pananmikin ni Lisa agayem ko. Kasta ka day. Ay, saanan ang nakauray ni Rico? Iso anagawi doon. Wen nga rod, nanang, imawag ni ading doon na itay. Naibaga na nga imay ni Rico. Apay, talaga ka day, asaan ka nga interesado kan kuana? Saan mo't akas ka, nanang? Ah? Kaya't ko lang amon pa'y anaimbag ni Rico. Amok mati katatao na. Gaputag kakalugaran tayo. Anya, anak ko. Basta, nanang. Kaya't ko pa'y nga agam-amu kami anaimbag. Iti kasta, nubilang taaklunak to, sa anak nga agbabawi akas itinariknak, itinaglabas akaayan-ayat ko. Hey, unen, tigas to'y abiyag. Ay na, apa yun? Bigbigat mo't ana, barbartek ka. Awan madala sir-serbi, tibiyag ko. Isong agbarta kaklatan. Aging malipatak ti agangas. Anya? Ay, unay kamutan, Marvin. Saan kumamot akas ta ti bagbagam, Apay nga minaya. Anyat parikot mo. Awan sa bali aparikot. Kan pampanunutak. No sana ni Rachel. Kayat ko. Ken desidido ak amak isinubyan kan kuana. Ngampanag ko na ka. Awanan tinamnama. Ay, talaga nga awanan. Amom ka di nga agdat-daton ni Rico kan kuana? Ha? Sino Rico? Je guwapong engineer? Wan. Amom mat gayam. Kat. Agayan ayat da ka din kan ni Rachel. Agdat-daton ko nak. Saan da pa'y nga agayan ayat? Kasta ka di. Sapay lakuma. Tasaan nga aklunan ni Rachel. Ha? Amok. Ngaging gaita. Sapay lang ti ay ayatan na. Jag lagi dito loka. Nga agayat iti sa bali. Ti babae nga inay ayat ko. Iti gasta unay. Rachel, namuak ang agdat-daton ka no deje Rico kan ka. Anya itanog dat-daton kanya? Ada ka di parikot mo? Saan kumamat akas dati pa nagsasaom kanya ka? Unggayam, umayak agpakasi. Di na kumamat isukat iti sa bali. Ni, anya ka din day tangay bagbagam, Marvin? Saan ka di nagwin na swastan? Manun abulan tinapalabas manipod nagbabae ka. Kan idipimanaw ka akas laawan anyaman na. Ngam ita, no agsasao ka, kunamatla no impatag kan inayatnak itiday di akan nito. Ha? Pinanawan nak gapo iti sabali a babae. Isa apang nga asim. Tadi ka agpamarang akas laawan basol mo itinagbanagan ti ayan ayat ta. Rachel. Kat itatan na amuam nga adagdat-daton kanya. Di ka kuman makibiyang. Gaputa na bayagan ang nagwin na swasta. Rachel. Awan ti closure iti ayan ayat ta. Isu di ka kumagsao iti kasta. Diaklaim pagarot, ati babaero akaskan ka, kat kasapulan payla ang ti closure. Idinto ta si kamat tinagbasol. Kaya't ko lang nga ibagakan ka, saanan amasapol pa'y ti closure ka data. Ngamin, umdasan di impakita kan imparik nam kanyak
Asan? Tapnum ako ng awantan. Sapay lakuma tamaawatan. Nasayat mo, tasaan ka rin mo ita Sabado, Rachel. Ay, kwa. Amok namin nga umay ka ita. Iso asaan kamin arimwar ang nagpasyar ita anak ko. Kasta ka di? Mabalin na rumor tayo. Kaduaan kayo iti anak mo. No, okay lagan ka. Saan, Enrico? Next time tulatan. Sige, no day tate ko nam. Uwan gayam, Rachel. Kaya't ko lang salud-sudon kan ka. Tian niya? Kaya't ko lang amuin. Madamot lang namnamakan ka. Ngamin, ading ga ita, jakpay amo, no danamnamak. Saan ka di pa'y nga umdas ti ipakpakitakan ka? Tapno marik na mga ay-ayatan ka. Anyat kaya't masawan. Ay-ayatan ka, Rico. The last time around, agayatak manan. Ngamjak kayat ti agibat iti sao. Wano anyaman a promise, tapno laang agtalinaad ka kanya. Anyat kaya't masawan, Rachel? I mean, jak kayat ti agkari, nga ipaay ko amin nga ayat kan pamatagkan ka. Ngamin, saan asikati number 1 a priority no bilang naan? Maawatan ka itimbagan. Maawatak ti kaya't masawan. Agyaman ak no kastari ko. Kat sapay ako ha, ta irespetom ti anyaman nga imbagak. Ne, si kamat gayam ti masabat ko, Rachel. Oh, si kamat gayam. Kumusta? Ayos lang. Si Kangay, kumusta ka? Damag ko nga gayan ayat kayo kanon ka ni Rico. Wan, pudno? Nasayaat no kasta. Tapno sardangan nakamatan ni Marvin aririribukan. Kaya't mo asawan. Saan ka apaborkan ko, na? Saan? Uray na singad kami nga gayam. Saan apabor iti kinababaero na. Iso nga, husto laang nga dan kaayan-ayat mo. Tapno sumardang matan, kan saanan amang namnama asubyampay. Wow! Nagmayat ti formam ita, Marvin. Una, ipormaak man mat iti kastaunay ni Rachel. Barang agsubliti pa nagayat na kanyak. Anya? Sa anak ang mapukawan itinamnama. Gaput ay ayatak ni Rachel. Numabalin la ko mga isubliti na palabas. Inaramid kon. Ay, si kakit dimat Marvin. Agdrama ka man ako nakon. Apay, saan mo ka di nga amo nga agayan ayatan dariko kan Rachel? Anya? Di nakman angawon iti kasta. Sa anak amaangaw, no kasta ti saritaan. Ay na Marvin, saan ka nga ang angawan? Pudno ti ibagbagak. Kat no nasabat ko ni Rachel, idi na minsan nga aldaw. Dinamag ko no agayan ayat dan ka ni Rico. Kat wan ko na namat. Anya? Iso asarda nga mo ni Rachel. Panagkunak, nabirukan nan tinapudno alalaki para kan kuana. Ay na, kamaudyanan na. Inaklon mo matlaangan ni Rico. Ay, maragsa ka na ka talaga para kan ka, friend. Agyaman ako na, friend. Awan anyaman na. Kat, kumusta kayo matangay? Kumusta tirik na ti adan na pudno akaayan-ayat na? Of course. Naragsak, friend. Iso na lang, tadala ta iti panunot ko ti panagduwa-duwa. Anya ti kayat mo asawan? Ay, jak ngamin maliklikan a panunutan. Nga mga no aramidan nan tumatikas iti naramid ni Marvin. Ay, panagkunak.
tao mat ni Rico? I mean, amo na apanunutan ti pakasaktam. Wano, pakadaksam. Saan akas ka ni Marvin? Ay, tsaka mo iti day dya a tao. Gapo, iti kinababaero na, ado ti mapasaktan na ababai, kat may saka kadakwadan. Ha? Agtalag ka ni Rico. Ayatem kan ipatag mo. Ngam saan a 100% ha? Saan mo aliplipatan ti kanayon ko nga ibaga? Self-love ti kang runaan. Ada pa man ang patig nga ibagakan ka, Rachel. Ano dito? Plano nga kalay sa atan. Numanugot ka, ha? Angam na ibagam, asahan ka pa anak kasagan, ha? Maawatan ka. Urayak, ngaginggat agwan ka. Awan ti makagaputap no agkid-kid, Rico. Mariknak no kasano ti panagayat, kan panangipatag mo kanya. Saan lang asya? No dikat kang runaan ti anak ko. Awanin ti sa bulak pa kan ka. Iso ano day tati ko na, o manugot ha? Agyaman ako, Nay. Nakaragrag sakak, iti day tangayin sungpat mo. Awan anyaman na. No adaman ti rumbang nga agyaman, siyak day ta, Rico. Kastagayam ti plano yo, anak ko. Wala nang. Agkalay sa kaming kiniriko iti kabiitan ang panawan. Ay, nasaya at no kasta. Kamaudyanan na, nabiro ka mon ti lalaki anapud no, amangayat kan ka. Wala nang. Kat pagyaman ako unay ti Diyos. Kaputa oray kas na unay ti